Niekas jokiais būdais jums nepakenks. Тебе не нужно бояться бесов. Tau nereikia demonų Amen. bijoti. Если ты рожденный свыше, Jeigu esi gimęs iš aukštybės, ты новое tu творение, naujas kūrinys. ты дитя Бога, Tu Dievo vaikas. ты помазан Богом, Tu patektas Dievo. ты различаешь добро от зла, Tu jau atskiri gerą nuo и ты blogo. не боишься демонов, Ir nebijai demonų. потому что Иисус обезоружил их. Nes Jėzus nuginklavo demonus. Я вижу иногда некоторых христиан. Kartais matau krikščionis. Мы проводим служение освобождения, Vyksta išlaisvinimo tarnavimas. христиане убегают Ir kai kurie krikščionys pabėga. и из-за угла смотрят. Ir žiūri už kampo atsistoja. Они боятся, Jie bijo, что эти демоны перейдут к ним. kad tie demonai peršos į juos. Я подозреваю, Aš įtariu, что они так живут грешно, kad jie taip nuodėmingai gyvena что они боятся. ir todėl bijo. Демонам не нужно бояться. Demonų nereikia bijoti. Раньше, когда я еще был неверующий, Anksčiau, kai buvau netikintis, я жил в старом таком немецком доме. gyvenau sename vokiškam И name. печки там были еще, топили печками. Buvo krosnis, jos buvo Красивая печка у нас kūrenamos. была такая. Turėjom gražią krosnį. Такая, там олени такие нарисованные были. Nupiešti elniai buvo ant jos. И она такая глянцевая, красивая была. Jie blizgėjo, Вот. И надо было топить ее. tie kopiai. А уголь был в Reikėjo подвале. kūrenti tą krosnį. O anglis buvo Rusija. Там с другой стороны дома было такое окошко. Iš kitos namo pusės buvo langiukas. Уголь привозили, высыпали. Kai atveždavo anglį, pro tą langelį И мы sumesdavo закидывали anglis. вовнутрь здания закидывали уголь. Įmesdavo į vidų anglis. Я пацан. Мне Ой. 17 лет. Vaikygalis. 15 metų. 17. 17. Ну и 15, не важно. Надо топить печку. Reikia užkurti krosnį. Идешь в подвал. Eini į tą rūsį. А кто-то всегда лампочку почему-то куда-то удевал. Kažkodėl niekada nebūdavo lemputės, būdavo išsukta. И такие мысли. O mintis lyzdavo. Сейчас за углом тебя. Tuoj už kampo kas nors. Дьявол. Velnes. Он всегда хочет внушить тебе страх. Velnes visada nori įteikti baimę. Я тебе дам совет. Ir aš noriu patarti jums. Не слушай никого, Neklausykite ne vieno. если ты чувствуешь, что из него идет страх. Jeigu jaučiate, kad iš to žmogaus sklinda baimė. Или это христианин, Tai gali būti ir или krikščionis. это телевизор, Tai gali būti или televizija радио. arba radijas. Потому что ты не принял дух страха. Nes tu nepriemi baimės dvasios. Даже пол Литвы уехала в Испанию. Juk pusė Lietuvos išvyko į Ispaniją. Почему они туда уехали? Kodėl jie ten išvyko? Я вот сейчас недавно на пасторском был. Visai neseniai buvom pastorių tarnavime. Один человек уезжает в Германию. Vienas žmogus išvažiuoja į Vokietiją gyventi. Я говорю, тебя Бог туда Aš завел? klausiu, ar Dievas tave ten veda? Нет. Ne, sako. Я говорю, а что ты туда Tai едешь? ko tu ten važiuoji? Но он честный человек. O jis žmogus Говорит, sąžiningas. жена войны боится. Sako, mano žmona labai bijo Ты karo. сам боишься войны. Tu pats bijai to karo. Потому что жена всегда идет за мужем. Nes žmona visada eina paskui Она vyrą. должна идти за мужем. Ji turi būti už vyrą Ani ir muž eiti za paskui žmoną. jį, o ne vyras Она paskui за žmoną. мужем. Žmona yra už vyro. За мужем. За мужем. Už vyro Амин. ištekėjęs. Это страх. Tai baimė. Бог сказал, Dievas pasakė, не бойтесь. nebijokite. Я победил дьявола. Aš nugalėjau velnę. Он под вашими ногами. Jis po jūsų kojomis. Потому что вы тело Христа. Nes jūs Kristaus kūnas. Аминь. Amen. Аллилуйя. Aleliuja. Теперь вот что поговорим. Dabar štai apie ką pakalbėsime. Жарко, слушай, не могу. Karšta, А мы должны добежать. o mes turime nubėgti iki galo. Когда первый раз, где первый раз Иисус встретился с демонами, как вы думаете? Kur pirmą kartą Jėzus susitiko su demonais? Kaip jūs manote? В церкви. Bažnyčioj. Прочитай. И Perskaitykite. здесь есть инструкции. Čia yra instrukcija. Žmonės Марко 1, Марко Morkaus
Pirmas skyrius. Skyrius nuo 22 iki 28 eilutės. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis valdžią, o ne kaip rašto žinovai. Jų sinagogoje buvo žmogus turintis netyrąją dvasią. Jis sušuko: palik mus, ko tam iš mūsų reikia? Jėzau Nazarietį, gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį: nutilk ir išeik iš jo. Tada netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi apstulbo ir klausinėjo vienas kitą: kas tai, koks čia, naujas mokymas? Jis įsakinėja su valdžia net netyrosioms dvasioms ir tos jam paklūsta. Garsas apie jį kaip mat pasklido po visą Galilėjos kraštą. Здесь есть инструкция, Čia yra instrukcija. что делать, чтобы бесы вас слушались. Ką daryti, kad paklūstų demonai? Во-первых, мы видим, Pirmiausia, matome, что Иисус проповедовал. Jėzus pamokslavo. Там было правильное учение. Ten buvo teisingas mokymas. Очень важно, чтобы в церкви проповедовалось правильное учение. Labai reikia, kad bažnyčiai būtų pamokslaujama teisingi В Марке mokymai. в 7 главе Morkaus 7 skyriuje Иисус говорит: Jėzus sako: вы не имеете силы, jūs neturite jėgos, потому что вы заменили Слово Божие nes Dievo žodį традициями pakeitėt и tradicijomis всякими философиями. ir įvairiausiomis filosofijomis. Когда мы вносим что-то человеческое Kai mes įnešam kažką в žmogaus Слово Божие, į Dievo žodį, Слово не будет работать. žodis nebeveikia. Это может красиво выглядеть, Galbūt tai atrodo gražiai, но это не будет работать. bet tai nebeveikia. Совсем недавно Visai я neseniai позвонил одному человеку, paskambinau который vienam в онлайне žmogui, проповедует. kuris pamokslauja online. И я ей сказал: Aš tam žmogui pasakiau: ты проповедуешь только часть истины. tu pamokslauji tik dalį tiesos, Остальное у тебя не сходится с o Писанием. visa kita netitinka šventojo rašto. Мне ответили так: Ar žinote, ką man ну все atsakė? ошибаются. Na, visi klystame. Ваша ошибка может стоить кому-то жизнь. Jūsų klaidos gali kažkam kainuoti gyvybę. Библия говорит, не все делаетесь Biblija учителями, sako, ne visi tapkite mokytojais, потому что вам придется ответить nes teks už tai atsakyti перед Богом. prieš Dievą. Если люди из-за вас Jeigu žmonės per jūs потеряют награду, praras atlygį, вы ответите перед Богом. jūs atsakysite prieš Dievą. Поэтому говори то, что в Библии. Todėl kalbėk tai, kas yra Не Biblijoje. надо придумывать чего-то, Nereikia kažko išsigalvoti и тогда будет сила. ir tada bus jėga. Если мы проповедуем истину, Jeigu pamokslaujame tiesą, Бог будет подтверждать эту истину. Dievas patvirtins savo tiesą. Чудесами, Stebuklais, знамениями. ženklais. Даже вчера мы видели это. Netgi vakar matėm. Бог всегда когда ты проповедуешь правильно, Kai pamokslauji teisingai, Dievas visada в твоей жизни будут происходить хорошие вещи. rodys savo gyvenime gerus dalykus. Аминь. Amen. Смотрите, правильное учение. Teisingas mokymas. Когда у тебя правильное учение, Kai tavo teisingas mokymas, все будет происходить. visa vyks. Все. Viskas. Второе, я говорил вчера. Antra jau kalbėjau vakar. Сострадание. Užuojauta, gailestingumas. Матфея 14:14. Mato 14 eilutė. Прочитай. Išlipęs Jėzus pamatė daugybę žmonių. Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Иисус всегда был водим состраданием. Jėzus visada buvo vedamas gailestingumo. Не для славы Ir своей, ne savo šloviai. не потому, чтобы потом освободить кого-то, прийти в церковь и засвидетельствовать. Ne todėl, kad išlaisvinęs kažką nueitų į bažnyčią ir paliudytų prieš visus. Я помню, мы пришли Atsimenu, к одному человеку, nuėjom pas vieną žmogų. и тот человек в тот момент был одержим. Tas žmogus tuo metu buvo apsėstas. И мы там часа 4 изгоняли демона. Ir mes 4 valandas išvarinėjom tą nelabai. И он по одному выходил, Ir demonai išeidavo po vieną. а последнего мы не могли O знать. paskutinį niekaip negalėjom išvaryti. И я пришел, когда Kai говорю, grįžau Бог, я не понимаю, namo, aš почему Klausiau тот последний не вышел. kodėl tas paskutinysis niekaip neišėjo. Видно, главный, который там был. Galbūt jis vyriausiasis. И на следующий день Kitą dieną
Бог открыл этому человеку, за которого мы молились. Dievas tam žmogui, iš kurį meldėmės, Говорит, скажи Евгений, Dievas atvėrė. скажи Евгений, Pasakyk Jevgenijui, что 50 на 50 не работает. kad tai neveikia, jeigu 50 ir 50. Потому что когда я хотел изгонять демона, Nes kai norėjau išvaryti demoną, у меня в мыслях было, mintis buvo, я приду в церковь, ateisiu į bažnyčią и мы засвидетельствуем, какие мы крутые. ir paliudysim, kokie esam šaunus. 50% я отдавал Богу славу, 50% šlovės aš atidaviau а Dievui, 50 нет. o 50 ne. После того дня Po tos dienos я отдаю все 100% Богу. aš Dievui atiduodu visus 100% šlovės. 100%. 100%. Не просто на словах, Ir ne šiaip žodžiais. по правде. Iš tiesų. Только Он изгоняет демона. Nes tik jis ir išvaro Через demonus меня. per mane. Но я только проводник. Nes aš esu tik tai tas laidininkas. Третье. Trečia. Когда у тебя правильное учение, Kai teisingas mokymas, учение формирует в нас веру, mokymas suformuoja mūsų tikėjimą. правильную веру. Teisingą tikėjimą. Правильная вера Teisingas tikėjimas формирует в нас власть и силу. suformuoja mumise valdžią, jėgą, Без веры Богу угодить o невозможно. be tikėjimo Dievui patikti У neįmanoma. вас должна быть не просто вера там православная или католическая. Turite turėti ne šiaip Или pravoslavų, ar protestantinė. katalikų, ar protestantų tikėjimą. У нас должна быть вера Божия. Mūsų tikėjimas turi būti Dievo tikėjimas. Вера Божия. Turime Amen. tikėti Dievu. Когда у тебя вера Божия, Kai Dievo tikėjimas у тебя есть власть yra valdžia, и дерзновение ryštas говорить горам. kalbėti kalnams И горы будут повиноваться. ir kalnai paklus. Аллилуйя. Aleliuja. Слава Богу. Šlovė Dievui. Поэтому Todėl правильное учение teisingas mokymas формирует правильную веру. formuoja teisingą А tikėjimą. правильная вера O teisingas tikėjimas формирует тебе власть. suformuoja valdžią tavyje. И когда ты приходишь исцелять или изгонять бесов, Ir kai ateini išgydyti ar išvarinėti demonus, все удивлялись, смотря на Иисуса, į Jėzų žiūrėdami žmonės stebėjosi, потому что Он делал это с властью. nes jis tai darė su valdžia. У Него была власть. Jis turėjo valdžią. И Иисус не мурлыкал. Ir Jėzus Он не nemurkė, уговаривал болезни идти. neįkalbinėdavo lygų išeiti. Пожалуйста, освободи, Господь, этого человека. Jis neprašė taip, kad viešpatie padėk Он не уговаривал išlaisvinti. болезни. Jis neįkalbinėjo lygų Он не išeiti. уговаривал бесов. Jis neįkalbinėjo demonų. Он проявлял власть. Jis parodydavo valdžią. Ты подходишь и говоришь, Prieini ir sakai, ты не молишься. tu nesimeldi. Люди изгоняют бесов так. Шакараба, шакараба. Žmonės išvarinėja demonus su taip, Этого tarabalę. в Библии нету. To Biblijoje juk nėra. Вы изгоняете словом. Jūs išvarinėjate Только žodžiu, словом. tik žodžiu. Во имя Иисуса. Jėzaus vardu. Я говорю тебе с властью. Aš tau sakau su valdžia. Пошел вон, дьявол. Išeik. И у тебя Veldė. должна быть вера. Jėzaus vardu. Tu turi turėti tikėjimą. Все бесы Visi demonai склоняются перед именем Иисуса. nusilenkia prieš Jėzaus vardą. Все, что на небе, Visa, kas danguje, все, что на земле, visa, kas žemėje все, что по ir земле, po žemę. любое имя Kiekvienas vardas склоняется перед Иисусом. nusilenkia prieš Jėzų. Болезни имеют имена. Lygos turi vardus. Артрит – это имя. Artritas tai lygos vardas. Onkologija – это имя. Onkologija vardas. Сахарный диабет Cukrinis diabetas – это имя. vardas. Бессонница Nemiga – это имя. vardas. Но перед Иисусом Bet prieš Jėzų склоняются все имена. nusilenkia visi vardai. Если ты говоришь это с властью Jeigu tai tari su valdžia и с верой, ir su tikėjimu, понимая, что ты делаешь. suprasdamas, ką darai. И Бог снаряжает Ir вас Dievas apginkluoja в это время šiuo metu для того, чтобы вы шли tam, kad jūs eitumėte с властью. su valdžia. Не просто Ne šiaip доказывать людям что-то. įrodinėdami kažką žmonėms. Мы не призваны доказывать. Mes nepašaukti kažkam kažką įrodinėti. Мы призваны провозглашать Mes истину. pašaukti skelbti tiesą. И если демон пытается нам Ir помешать, jeigu demonas mėgina sutrukdyti, мы приказываем ему с властью įsakom demonui su valdžia уйти прочь. išeiti. Однажды Смит Вигельсворт, Kartas Mitas Vigelsortas он шел на остановку. ėjo į stotelę. И за ним он имел собачку. Jis turėjo šuniuką, Такой вот, как вот там бегает va, такая. tokį panašiai, kaip čia bėgioja. У Ягли там вот это. А эта собачка за Смитом Вигельсвордом. Tas šunelis
Paskui smita Vigersvardą. Один квартал прошла. Nuėjo vieną kvartalą. И вот уже автобус подъезжает. Ir atvažiuoja autobusas. А эта собака, она увязалась буквально за ним. O tas šunelis tiesiog prilipo. Смит Вигельсон Prie Smito повернулся. pasisuko Smitas Пошла вон домой! ir sako, eik namo, Та только хвост. ta pabrukusi И побежала домой. uodega И Дух Святой ему nubėgo сказал namo. в тот момент, Ta akimirka šventoji dvasia pasakė, вот так нужно с дьяволом va обращаться. taip reikia ir su velniu. Пожалуйста, уйди. Prašau, išeik Šalom! velnie, tik šalin. Во имя Иисуса. Jėzaus vardu. С властью, Su valdžia, с верой. su tikėjimu. И также болезни изгоняются. Taip išvarinėjamos ir lygos. Иисус исцелял Jėzus с išgydydamas властью. su valdžia. Он не боялся болезней. Jis nebijojo lygų. Он Аминь. Amen. Poэтому Todėl сейчас перейду к практической вещи, которая мне помогла. Я tuoj записал. prie praktinės dalies pereisim, prie tos, kuri padėjo man. Когда вы начинаете служить людям, Kai pradedate tarnauti žmonėms, первое, что нужно делать, pirmiausia, ką reiktų daryti? это не сразу начинать изгонять. Nereiktų iš karto pradėti išvarinėti. Вы должны осмотреть человека. Turite skvarbių žvilgsnių pažvelgti į žmogų. I watching you. То есть вы должны Jūs посмотреть на него, turite tiesiog nuskenuoti. как он одет, Turite pažiūrėti, kuo apsirengęs, что он nосит, ką jisai čia turi ant Kokie savo kolcai? rankų, kokius žiedus, Kokie amuletai? papuošalus, amuletus. Может, здесь красные ниточки O какие-то galbūt у čia вас. kažkoks raudonas siūlas Красную ant нить, riešo. красную нитку эту, она должна быть обязательно такая шерстяная. Raudonas Šesnai. siūlas būtinai turi būti vilnonis, И типа она защищает от зла, tarsi jisai nuo blogio. от дурного влияния мыслей людей. Nuo blogų kitų žmonių minčių. Это колдовство, Tai yra это burtininkavimas, бесы. tai demonai, И это обман сатаны. tai yra šėtono Вы apgaulė. защищены только в Иисусе Христе. Jūs esate apsaugoti tik būdami Jėzuje Вас не Kristuje. защитят амулеты. Jūsų neapsaugos jokie Мы amuletai. приехали к одной сестре, Nuvažiavom pas vieną sesę. но она только-только покаялась. Ji buvo ką tik atgailavusi, Мы зашли в ее дом. tikėjusi įėjom į jos namus. Что там только на счастье не было. O ten laimiai, kokių tik dalykėlių nebuvo. И всякие статуи, Statulėlės, и египетские всякие вещи. visokie iš Egipto Iš parvežti Indijos. suvenyrai, paveikslai, Очень iš должны быть Indijos осторожны. visokie. Jūs turite būti labai Что вы atsargus. несете в свой дом? Būkite atsargus ir galvokit, ką nešate į namus. Какие статуэтки у вас в доме? Kokios statulėlės stovi jūsų namuose? Слоники там всякие, Будды Ar ten būdas, и drambliukai все остальные эти ir вещи. visi kiti dalykėliai. Потому что за всем этим стоит дьявол. Nes už tų dalykų stovi velnias. И он тогда влияет, он имеет Ir право. jis tada jau turi teisę veikti. Он имеет право. Jis turi teisę. Когда я был realiai veikti. баптистом, рассказывали такую историю. Kai buvau dar baptistų bažnyčioje, pasakojo tokį dalyką. Бес пришел к одному верующему Atėjo demonas pas vieną и tikintį говорит, пусти žmogų меня. ir paprašė įsileisk Говорит, не mane. пущу, ты дьявол. Neįsileisiu tu velnias. Бес на следующий день приходит. Ateina demonas kitą dieną vėl beldžia. Говорит, пусти меня. Įsileisk mane. Не пущу, ты бес. Neįsileisiu tu demonas. И так он на продолжение. Ir tai И tęsiasi. тогда демон пришел и говорит, Po to jau demonas atėjo ну дай мне у тебя хоть придворный гвоздь ir забить. sako, leisk man nors vinį įkalti prieangyje. Ну тот подумал, что гвоздь. Tas Ну, и pagalvojo, nu ką čia ta vinis? Kodėl Дьявол gi ne? приходит, Ateina velnias, открывает дверь, atveria duris. говорит, я могу войти. Aš jau Здесь galiu moj įeiti, gvozdь. nes čia mano vinis įkalta. И повесил шляпу. Ir pakabino velnias kepurę ant savo На следующий vinies. день он повесил Kitą dieną jis jau ten свой пиджак. pakabino savo švarką. А на третий день O trečią dieną он повесил кишки старой свиньи. pakabino žarnas senos kiaulės. И через несколько дней дом весь провонял. O po kelių dienų pradvokė visas namas. И хозяин сбежал с того дома. Ir tas šeimininkas turėjo bėgti iš tų namų. Мораль такая. Kokia moralė šio pasakojimo? Маленькие бесовские вещи Tie maži demoniški dalykėliai очень опасны. labai pavojingi. Осмотрите свои дома. Apžiūrėkit savo namus. Что вы носите?
Žiūrėkite, ką vilkite. Когда я служу людям, Kai tarnauju žmonėms, я смотрю, носят ли они какие-то амулеты. ar nešioja jie amuletus. Я был на Украине, Kai buvau Ukrainoje, приехал навестить папу. ten nuvažiavau aplankyti savo tėvelio. А папа мой O mano tėvelis неверующий, но евангелист. netikintis, bet evangelistas. Говорит, сын приехал. Sako, sūnus А atvažiavo. папа был фантазер. O tėvelis buvo fantazuotojas. Я чуть не Богом стал там у них. Aš ten vos ne dievu tapau. Папа говорит, вы не представляете, какой у меня сын. Tėvelis visiems pasakoja, jūs neįsivaizduojat, Бесы kokį sūnų выходят. turi. Все Demonai болезни išeina, исцеляются. lygos išgydomos. Я сижу дома, Sėdžiu savo namie, папа дверь открывает, atveria tėvelis duris говорит, ir sako, Евгений, Evgenija, там 20 человек тебя ждет на улице. ten laukia 20 žmonių tavęs Я laukia. вообще ничего никого не звал. O aš ne vieno nekviečiau. Я говорю, ну пусть Aš войдет sakau, na, по tėvai одному. eina po vieną. И Бог делал чудеса. Ir Dievas darė stebuklus. И чудеса, они быстро распространяют новости. O stebuklai labai greit pasklinda. Люди стали приезжать за 50 километров Žmonės važiavo 50 km, на исцеление. kad И išgytų. Бог прикасался. Ir Dievas prisidėtė prie jų. Аллилуйя! Aleliuja. Бог живой! Dievas mūsų gyvas. И привели одну девушку, Atvedė vieną merginą. молодая, Jauną, лет может 17. galbūt 17. И когда ее посадили против меня, Я я посадил посадил. ее, Kai aš ją pasodinau priešai save, вдруг я увидел, что ее глаза стали так вот бегать. aš pastebėjau, kad jos akis pradėjo bėgioti. И я сказал, во имя Ir Иисуса. pasakiau, Jėzaus vardu. И она такая, Ji tik tai pasišiaušė. я понял, бес. Supratau, demonas. Потом мама мне ее еще рассказывала. Po to jos mama man pasakojo. Она не могла даже мимо церкви проходить. Ta mergina negalėdavo netgi pro bažnyčią praeiti. Просто православная церковь. Tiesiog stovėdavo pravoslavų Ее bažnyčia, уже корежил. o ją susukdavo vien nepamačius. Там было держание как надо. Ten buvo apsėdimas, Когда я начал Tikras. за нее молиться, kai pradėjau už ją melstis. ну, вы понимаете как, пошел вон дьявол, во имя Jūs jau Иисуса. žinot, kaip Провозглашал. Jėzaus vardu skelbiau lauk šitone. Бес не реагировал. O demonas nereagavo. Он просто шипел. Jis tiesiog šnypštė. Ему не нравилось это. Jam visą tai nepatiko. И я в мыслях говорю, O savo mintise sakau, Дух Святой, в чем проблема? šventoji dvasia. И Дух Святой мне глаза Kokia так раз, problema? Ir šventoji dvasia iš karto mano akis nukreipė и у ней была здесь старая цепочка. į jos kaklą. Ten kabėjo toks sena И я ей grandinėlė говорю, это su девушка, pakabuku. Ir aš, откуда это у тебя? ir aš klausiu merginos, iš kur tu Она turi? говорит, это бабушка мне, умирая, подарила. Sako, mirdama močiutė man padovanojo šitą grandinėlę. И я хотел взять у нее это, Aš но говорю, norėjau сними. ją Она, paimti, "Ne!" sakydamas, kad nusisek ją. Я O jis sušuko, ne. набрался смелости, Aš tada Схватил pasisėmiau за цепочку. drąsos, sugrėbiau tą grandinėlę. она хотела мне в руку укусить, Ji man norėjo netgi įkasti ranką, и я порвал ее. o aš ėmiau ir nutraukiau И ją. бес сразу вышел. O из меня. demonas iš karto ir išėjo. Бесовская власть была через этот амулет. Devuliška jėga, čia buvo būtent per И девушка освободилась. mergaitė buvo išlaisvinta. У Бенихина много таких случаев было. Benihinas daug tokių atsitikimų turėjo. Он изгонял из одного человека бесов, Iš vieno žmogaus išvažinė demonas, а у того было кольцо со змейкой. o tas turėjo žiedą su gyvatuke. И бес не выходил. Ir demonas niekaip neišėjo. Тогда подбежали ашеры, сняли кольцо, Tada pribėgo tarnautojai, numovė žiedą и человек сразу ir освободился. žmogus iš karto buvo išlaisvintas. Смотрите на людей. Žiūrėkite į žmonės Не įdėmiai стесняйтесь им сказать истину. ir nesigėdinkit pasakyti jiems tiesos. Иногда новообращенные приходят, Kartais, ką tik įtikėję, они ateina не знают žmonės, истины. jie juk nežino tiesos. Понавешивают себе тут всяких, Būna apsikabinėję visokiais dalykėliais. но бесы за этим прячутся. Bet už tų visų dalykų slepiasi demonai. Амин. Amen. Теперь, Dabar, когда вы изгоняете бесов kai или болезни, išvarysite demonus arba lygas, провозглашайте то, что вы хотите увидеть. skelbkite tai, ką norite matyti. Вы должны провозглашать победу над сатаной, Turite skelbti pergalę prieš šetoną, над болезнью,
prieš ligas. Вы должны утверждать победу верой. Turite įtvirtinti pergalę tikėjimu. Например, Pavyzdžiui, ты исцелен. išgydytas. Не важно, что ты не видишь Ir исцеления. nesvarbu, kad tu išgydymo Ты dar свободен. nematai. Tu laisvas. Это оставило тебя сейчас. Tai tave paliko dabar. Ранами Иисуса ты исцелен. Jėzaus žaizdomis tu Твои išgydytas. органы исцелились. Tavo organai sveiki. Понимаете? Suprantate? Ты утверждаешь то, что Tu ты tai хочешь сделать. įtvirtini, ką nori С властью. padaryti su valdžia. Не начинайте служение освобождения Nepradėkite išlaisvinimo tarnavimo такими молитвами. tokiamis maldomis. Но мы будем ожидать, Na, mes что lauksime. болезнь покинет. Lauksime, gal Тебя. ta lyga Говорите paleis tave, так. apleis. Я провозглашаю, Kalbėkite taip, aš skelbiu, что эта болезнь оставляет тебя сейчас. kad ta lyga palieka tave tiesiog Я dabar. провозглашаю во имя Aš Иисуса. skelbiu Jėzaus vardu. Это оставило тебя сейчас. Tai paliko tave tiesiog dabar. Вы верой Jūs tikėjimu утверждаете įtvirtinate слова исцеления или освобождения. išgydymo arba išlaisvinimo žodžius. И также очень важно, Taip pat labai svarbu, когда вы служите kai людям, jūs tarnaujate žmonėms, не спешите. svarbu neskubėti. Мне Бог сказал, не спеши. Man Dievas pasakė, neskubėk, Потому что не всегда человек сразу открытый nes ne visada žmogus atsiveria iš для karto действия Божьего. Dievo veikimui. Тебе лучше, Tau geriau būtų может, освободить троих, išlaisvinti gal 3, чем помолиться за 10, nei pasimelsti už 10. так быстро, Greitai. и ничего не произошло. Ir nieko neįvyktų. Что тогда происходит? Kas tada atsitinka? Люди разочаровываются. Žmonės tiesiog nusivilia. Вы говорите, что Бог исцеляет, Jūs sakote, Dievas išgydo, они пришли к вам с надеждой, žmonės ateina turėdami viltį, а исцеления нету. o išgydymo nėra. У них встает вопрос, Tada iškyla в чем klausimas, проблема? kokia Или этот problema. проповедник, Ar dėl ar tai pats Или Бог не хочет. mokslininkas nesugeba, ar tai Dievas nenori. нет, Бог хочет, Ne, Dievas nori. Бог хочет, Dievas nori. но нам нужно научиться Reikia спешить. neskubėti и слушать, что делает Дух Святой. ir klausytis, ką daro šventoji dvasia. Когда ты начинаешь это практиковать, Kai pradedi tai praktikuoti, это потом все быстрее и быстрее происходит. visa po to vyksta daug greičiau. Но сначала Bet iš у pradžių меня это медленно проходило. viskas vyko lėtai mano Я gyvenime. приехал в Бауску, Nuvažiavau į Bauską, привели слепого человека. atvežė ten neregį. Он после инсульта Jis buvo po insulto, 27 лет, ослеп 27 лет. jis apako Nevidė. būdamas 27 metų. Я вызвал женщин по женским помолиться. Aš pakviečiau moteris, kad pasimelščiau už jų moteriškas Я закрыл ligas. глаза, молюсь. Užsimerkęs meldžiuosi Вдруг ложу ir руку, staiga uždedu а там ranką лысина. ir jaučiu, kad galva plika. Открываю глаза, Atveriu а мне этого akis, слепого подсовывают. o pasirodo man pakišo tą neregį. Я помолился, Aš pasimeldžiau už jį и ничего. ir nieko. Но Бог меня научил, Bet Dievas išmokė, не спеши. neskubėk. И я стал молиться. Aš pradėjau melstis. Господь, покажи, в чем причина. Viešpatie, parodyk Что priežastį. происходит? Kas vyksta? И вдруг я слышу, Ir staiga išgirstu. положи ему руки вот так Uždėk rankas ant jos и miltinių начни крутить. ir pradėk sukti. И когда я в послушании это сделал, Kai paklusdamas taip ir padariau, этот человек вдруг схватил меня за галстук. tas žmogus staiga sučiupo man už kaklaraištį ir sušuko. Вижу! Matau! Я потом говорил всем, Aš po to visiems sakiau, я ему как в бинокле зрение накрутил. aš kaip binokliu jam tą regėjimą paaštrinu. Смотри, Дух Святой знает, как освобождать. Žiūrėkite, šventoji dvasia žino, Скажи, kaip tai разве трудно daryti. покрутить? Argi sunku pasukti? Или взять земли, поплевать на нее? Arba paimti žemės, purvos, pjauti ten. Будь послушный Богу. Buvau paklusnus Dievui. Смит Вигельсворт, Smitas Vigelsvartas, он такие вещи вытворял. jis tokius dalykus darė. К нему приводят больного человека. Atvesdavo sergantį žmogų, Вот так. Фу. jis imdavo Как даст в живот. ir duodavo į pilvą. Человек как Кумшо. мертвый. O žmogus
Kaip Весь зал negyvas krisdavo, убил o человека! visa salė iš siaubo sušukdavo, užmušė žmogų. Смит Вигельсворт всегда говорил, Smitas Vigelsvartas visada я не sakydavo, человека бил, aš ne žmogui trenkiau, я беса этого бил. aš tą demoną mušiau. И человек исцелялся. Ir žmogus išgydavo. Лярдон, Lerdo. я читал его книгу, Skaičiau jo knygą. он проповедовал в Упсале у Ульфа Экмана. Jis pamokslavo Upsalėje pas Ульфа Экмана. Ulfą Ekmaną. И вдруг Ir staiga Бог ему говорит, Dievas sako, спрыгни со сцены, nušok nuo scenos, а там, поверьте, сцена o высоко. patikėkite, ten scena buvo aukšta. А Бог говорит, O спрыгни. Dievas sako, nušok. И там рядом был человек. O šalia buvo žmogus. И говорит, крути его за голову. Ir sako, pradėk sukinėti jo galvą. А это тяжело? Ar tai sunku padaryti? Не тяжело. Nesunku. Спрыгни. Tiesiog. Nušokti nesunku. Но когда он начал крутить голову, Bet kai pradėjo sukinėti to žmogaus galvą, весь зал за голову взялся. susijėmė už savo galvų visi salėje sėdinti žmonės. Потому что, Nes оказывается, pasirodo, у этого человека была проблема с позвоночником. tas žmogus turėjo problemų dėl stuburo. И у него отсюда до тудова Ir iš nuo был čia титановый стержень. iki ten buvo titaninė tokia lentelė, strypelis. Он не то, что голову так мог делать, не mог. Jis negalėjo galvos nei taip, Он nei taip. поворачивался так. Jis sukdavosi visų kūnų. А этот, не зная, O tas nežinodamas, по водительству Святого Духа, vedamas šventosios dvasios, спрыгнул nušoko и голову ему стал откручивать. ir ėmė sukti jo galvą. И вдруг человек кричит, Žmogus sušuko, я исцелен! aš išgydytas. Пошли делать рентген. Žmogus nueina pasidaryti rentgeną, Prinosi peršviesti dokumentai galvą cerkvę. ir atneša dokumentus į bažnyčią. Стержень исчез. Tas strypas pasirodo dingęs, jo Просто nebėra, išėjęs. tiesiog Наш pranyko. Бог всемогущий Бог. Mūsų Dievas visagalis. Я был на служении Керри Блейка на Buvau Украине. keli laiko tarnavime Ukrainoje. Специально ехал на его служение. Aš specialiai ten vykau. Он показывал фотографии, Jis man rodė nuotraukas. где он молился за людей. Jis ten meldėsi už žmonės. А там были титановые всякие. У одной женщины было 3 килограмма железа в ней. O vienoje moteryje buvo 3 kilogramai geležies, Что там с костями было? metalo. Kažkas buvo atsitikę jos И когда он kaulams. помолился, Kai jis pasimeldė, она пришла домой. ji grįžo namo, А утром o ryte она просыпается, что-то колет. prasibudo ir žiūri, jai kažkas durė į šoną. Смотрит, а там все эти титановые Žiūri, пластины o вещи ten лежат. guli visos tos titano plokštelės. Пока она спала, Kol ji miegojo, Бог хирургическую операцию сделал. Dievas padarė chirurginę Все operaciją, вытащил intervenciją, viską и ištraukė заменил на новые. ir viską pakeitė. Бог это может naujo. делать. Dievas tai gali В моей padaryti. жизни были такие Ir mano чудеса. gyvenime buvo tokių stebuklų. Одна болеющая онкологией, Viena serganti moteris onkologija, 4 стадии. 4 stadijos У нее vėžį. был рак вот этих костей. Ji turėjo kaulų vėžį. И вот эти ребра Jo все šonkauliai поотломались. visi buvo sutrukinėję. Ее sulūžę. боялись трогать даже врачи. Gydytojai bijojo ją liesti, Там все было на грани. nes viskas jau buvo ant ribos. Когда мы помолились за нее, Kai pasimeldėm už ją, прошло 1,5 месяца. praėjo pusantro mėnesio, Она приехала в церковь jie atvažiavo į bažnyčią и свидетельствовала чудо Божие. ir liudijo Dievo stebuklą. И она говорила, Ji kalbėjo. когда врачи сделали фотографии, Kai gydytojai padarė nuotrauką, все ребра как будто кто-то склеил. atrodė, kad visus šonkaulius kažkas suklyjavo. Это Бог. Tai Dievas. Это только Он так может. Amen. Tik Jis taip gali. Поэтому вы призваны это делать. Todėl jūs pašaukti tai Вы daryti. призваны идти. Jūs pašaukti eiti. Еще такой момент. Dar vienas. Значит, послушание Святому Духу. Tai va, reikia paklusti šventai dvasiai. Если вы хотите служить, как я, вот там, в магазине незнакомому человеку, Jeigu norite tarnauti, kaip aš tai darau parduotuvėje, nepažįstamam žmogui, не бежите сразу за него молиться. nebėgite iš karto už jį melstis. Ай, шакарабаса! Так можно
можно инфаркт Taip получить. melsdamiesi jūs išgazdinsit, žmogus gali Нет, infarktą спросите gauti. разрешение. Ne, paprašykite leidimo. Вот вы чувствуете žmogaus. побуждение? Jeigu jaučiate Не paraginimą, надо по плоти это делать, nereikia to daryti kūniškai, потому что ничего не произойдет. nes nieko ir nebus. Но если вы почувствовали, Bet jeigu pajutote, что вас ведет Дух kad Святой jūs veda šventoji dvasia помолиться pasimelsti за парализованного, už paralyžiuotąjį, вам нужна вера, jums reikia tikėjimo, не бояться reikia и nebijoti подойти предложить. ir reikia prieiti Скажите, ir я pasiūlyti чувствую žmogui. побуждение. Ir sakykit, jaučiu Могу ли paraginimą, я за вас ar galiu помолиться? už jūs pasimelsti. Это тактично, Tai labai taktiška, потому что не все люди хотят. nes ne visi žmonės nori, kad už Быть juos здоровыми. melstųsi. Ne visi nori būti sveiki. Это правда. Tai tiesa. Некоторые люди живут с инвалидных пенсий. Kai kurie gyvena iš neįgaliojo pašaukų. Они так привыкли. Jie yra taip pripratę, И они понимают, что они могут получить исцеление. jie supranta, kad jie gali būti išgydyti, Но они боятся bet потерять jie bijo prarasti пенсию инвалидную pašalpas. эту. Pensijas. Поэтому еще одна вещь. Dar vienas dalykas. Если вы, допустим, в другой церкви, Sakykime, esate kitoje на bažnyčioje, чужой территории, esate svetimoje и teritorijoje чувствуете побуждение ir pajuntate paraginimą что-то делать или пророчество, kažką daryti ar pranašauti. все хорошо, Viskas gerai, это от Бога. tai iš Dievo. Дух Святой может вас употребить. Šventoji dvasia gali jūs panaudoti. Но вы должны сперва подойти к власти этой церкви Bet iš pradžių turite prieiti prie tos bažnyčios valdžios, в лице пастора prie vyresniųjų, prie и pastoriaus попросить разрешения. ir paprašyti leidimo. Если он вам разрешит, Jeigu pastorius jums leis, тогда вы пойдете с властью. eisite tada su valdžia. Если он скажет, ну, сейчас не надо, Jeigu pasakys, ne, dabar nereikia, у вас не будет власти это делать. jūs neturėsite valdžios tai daryti. И nичего не произойдет. Ir nieko nebus. Он есть дверь, Jis yra tos durys, портал portalas для наделения властью. gauti valdžiai. Церковь не могут разрушить бесы Bažnyčios negali sugriauti demonai. до тех пор, Tol negali, пока я, как пастырь, kol aš kaip pastorius не наделяю человека властью. neduodu, nesuteikiu tam žmogui valdžios. Вот если я, допустим, Эглю Sakykim, дал служение, leidžiu tarnauti egliai. она бы начала там в космос Ой. уходить, Ima ir į kosmosą išskrenda. то она и тогда имеет власть разрушать церковь. Tada ji jau turėtų valdžią griauti bažnyčią. Но в нашей церкви так нету. Bet mūsų bažnyčiai taip nėra. Мы даже за кафедрой можем остановить человека, который проповедует ересь. Mes galime netgi sustabdyti žmogų, kuris stovi prie sakyklos, jeigu jisai kažkokias skelbia Я erezijas. даже Гедриуса Саулитиса остановил. Aš netgi sustabdžiau Giedrį Saulytį. После служения. Po tarnavimo, žinoma, Я корректно все сделал. aš viską padariau korektą. Я вышел и сказал, Išėjau ir pasakiau, что праведный спасен только верой, не делами. teisusis išgelbėtas tik tikėjimu, o ne savo darbais. Я ответственен за свою церковь. Nes aš atsakingas už savo bažnyčią. Чтобы они правильно... Вообще наши люди в церкви, Na, mūsų bažnyčios žmonės, они как эти, питбультерьеры. jie tikrai kaip ir bulterjerai. Они ничего не боятся. Jie nieko nebijo. Они любят друг друга. Jie myli vieni kitus. Если побьются, сразу Bet jeigu мирятся. susimuša, iškart susitaiko. Аминь. Na, Слава Богу. šlavė Dievui. Еще один момент. Dar vienas momentas. Никогда не толкайте людей, Niekada nestumkite žmonių, когда вы ложите на них руку. kai dedate ant jų rankas. Не надо Духу Святому помогать. Nereikia padėti šventai dvasiai. Почему? Kodėl? Это мешает принять им исцеление. Nes jiems tai trukdo priimti išgydymą. Некоторые стесняются упасть. Na, kai kurie gėdijasi nukristi. Вот такие они. Na, va tokie jie. Bог уважает их суверенитет. Dievas gerbė ir jų tą suverenitetą. Второе. Antra. Не вытаскивайте инвалидов из Ir инвалидных колясок netraukite neįgaliųjų iš jų vežimėlių без водительства Духа be Святого. šventosios dvasios vedimo. У меня был однажды такой конфуз. Buvo kartą toks ir man konfūzas. Я приехал в Липаев. Patyriau gėdą. Я в Липаев. Nuvažiavau į Liepoją, Там по правде Бог чудеса o делал. ten iš tiesų Dievas darė stebuklus. Там я первый раз, когда приехал, Kai pirmą kartą ten nuvykau, люди молились žmonės meldėsi и увидели голубя, ir опускающегося на церковь. pamatė balandį nusileidžiantį ant bažnyčios. И там был мужик,
Ten buvo vyras, Там, я не знаю, ему операции делали, наверное, штук 5. nežinau, jam jau buvo padarytas После аварии. 5 И он operacijos. с этими Tas žmogus ходил. buvo po С avarijos, ходулями этими. jis vaikščiojo pasiremdamas ramentais. И Бог дотронулся до него. Ir Dievas prisilietė prie jo. И он побежал. Ir jis Просто исцелился. nubėgo, buvo išgydytas. Он приходит, значит, я приезжаю в следующий Ir раз štai atvažiuoju jau kitą kartą. и смотрю, от церкви Žiūriu, идет ко мне мужик. eina nuo Jis- bažnyčios durų. Представьте, черный плащ, Vyriokas, įsivaizduokite, apsivilkęs juodą lietpaltį, серьги, įsisegęs auskarus, гота какой-то. Итак, kažkoks kaip а я сижу в этой gotas машинке. propaguojantis. O Тут что он от меня хочет? sėdžiu savo automobilį, galvoju, ko jis iš manęs Я nori. вышел, Išėjau, он подошел. jis priėjo prie manęs Пастор, можно я вас портфель понесу? ir sako, ar galiu aš jums portfelį Я говорю, можешь. panešiu? Gali. Оказывается, он был сын Pasirodo, tas того человека, vyriokas которого Бог buvo исцелил. sūnus to žmogaus, kuris buvo Dievo Он išgydytas. пришел в церковь и отдал жизнь Иисусу. Jis atėjo į bažnyčią ir savo gyvenimą atidavė Dievui. Чудеса это помогает делать. Stebuklai padeda tai daryti. Аминь. Amen. Смотри, Žiūrėkite, не вытаскивай инвалидов. netraukite Ja, один раз neįgalių pробovau. žmonių iš neįgalių vežimėlių. Vieną kartą aš tai mėginau Это не padaryti. работает. Tai neveikia. Потом тебе нужно Po оправдываться. to reikia kažkaip pasiteisinti. Ну что, веры у него нету. Na, tas žmogus neturėjo tikėjimo. Мы умеем это делать. Mes mokame tai daryti. Не надо. Nereikia. Еще одна важная вещь. Dar vienas svarbus dalykas. Возможно, вы это не слышали. Galbūt to negirdėjote. Помните всегда Visada atsiminkite и будьте осторожны ir būkite atsargus. с прической людей. Jeigu liesite žmogaus šukuoseną. Я скажу почему. Ir pasakysiu, kodėl. Потому что некоторые люди очень сильно переживают за свою прическу. Nes kai kurie žmonės labai jaudinasi dėl savo plaukų, dėl И šukuosenos. это может мешать их исцелению. Tai gali sutrukdyti jiems išgyti. Они, может быть, утром начесывались, Galbūt jie ten šukavosi, приводили себя в порядок, tvarkėsi, puošėsi. потому что после собрания, возможно, им нужно в гости идти. Galbūt jie po susirinkimo ruošėsi eiti į svečius. Вот. И раньше я делал так. Anksčiau aš darydavau taip. Шакарамасая! Va, va. Šakarabašaja. Imdavau И реакция, vėl. реакция людей, Ir žmonių reakcija она не būdavo. дала. Ты все Įvairi. закрываешь. Viską pats ir uždarai. Сам закрыл. Pats ir uždarai viską. Вот, потому что... Поэтому я прикасаюсь к колбу. Todėl prisiliečiu prie kaktos Или просто к телу. arba tiesiog prie kūno, Возложит руки на больных. dės rankas ant ligonių. И я храню его суверенитет прически. Taip aš išsaugau šukuosenos suverenitetą. Конечно, вы должны быть водимы Духом Святым. Žinoma, turime būti vedami šventosios dvasios. Иногда может Дух Святой иначе повести. Kartais šventoji dvasia gali vesti visai kitaip. Еще один момент. Dar vienas dalykas. Если вы мужчина, Jeigu esate vyras или вы служите мужчине, ir jeigu tarnaujate vyrui и вы чувствуете побуждение ir pajuntate paraginimą возложить руки на интимные места, uždėti rankas ant intinių vietų, а иногда Бог так ведет, o kartais Dievas taip veda, то попросите tai, того же пола человека tai paprašykite tos pačios lyties возложить руки. žmogaus, kad jis uždėtų ant to Или žmogaus он сам rankas. пусть возложит. Arba tas žmogus ir pats gali A вы uždėti dušite. rankas ant savo lytinių organų. Когда вы служите девушкам, Kai jūs tarnaujate merginoms, некоторые служители я сам видел. aš esu matęs, kai kurie tarnautojai, atsistosiu, kad visi Сейчас matytų, мы будем исцелять тебя. dabar gydysim. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! О, классно! Šaunu. Kartais taip elgesi Люди будут tarnautojai. смущаться, и так не делайте. Žmonėms bus nejauku, taip nedarykite. Pопросите, чтобы сестры положили. Paprašykite, kad rankas uždėtų Я seserys. всегда прошу жену. Aš visada prašau tai Sakė, daryti nu, savo sakykite. žmonos. Juk bažnyčiai tai mato. Кто рядышком, Arba paprašau sesės, ложи. jį uždėtų Почему? rankas. Kodėl taip darau? Потому что
Я мужчина. nes aš vyras Я не деревянный. ir aš ne medinis. У меня еще все окей. Viskas dar puiku. Теперь смотрите. Žiūrėkite, Когда я возлагаю на незнакомую женщину kai руки, uždedu rankas ant nepažįstamos moters, тебя сразу будет атаковать дух блуда, iš karto pradeda atakuoti paleistuvystės dvasia, бесовский дух. demoniška dvasia. Не то, что ты начнешь там флиртовать. У тебя появятся мысли. Aš kalbu ne apie tai, kad pradėsi flirtuoti. Atsiranda tiesiog mintis. А это мешает O исцелению. tai trukdo išgydyti. Это закрывает силу. Tai užveria kelią Поэтому я jėgai. прошу других людей. Todėl paprašau kitų žmonių. Еще один момент. Dar vienas momentas. Когда вы молитесь за Kai больного, meldžiatės už sergantį žmogų не становитесь к нему вплотную. ir nesistokit labai arti. Это, во-первых, неэтично. Pirmiausia, tai neetiška Во-вторых, это небезопасно. ir nehigieniška, nesaugu. Самое лучшее признание демонов – Kai это išvarinėjate, человека на вытянутую руку. kai išvarinėjate demonus, būkite per ištiestą ranką. Потому что To žmogaus. иногда демоны, Nes kartais demonai, они просто вот берут такие в руки, jie tiesiog поднимают. ima ir pakelia savo rankas. Если ты будешь близко, Jeigu būsi arti, то ты попадешь в нокдаун. gausi И nokdaun. потом тебя нужно будет Smūgį откачивать. ir tada tave reikės gaivinti. Поэтому будьте на безопасном месте. Todėl stovėkite saugiu atstumu. Когда вы на безопасном месте, Kai jūs stovite saugiai, вы не будете дышать ему в лицо. jūs nekvėpuosit žmogui į veidą. Может, вы вчера кушали чеснок? Galbūt valgėte vakar česnako. Когда человеку неприятно, Kai žmogui nemalonu, это закрывает исцеление. tai užveria kelią išgydyti. Вообще-то, когда вы идете в церковь, чеснок не надо. Iš viso, kai einate į bažnyčią, nevalgykite česnako. После церкви O кушать. po bažnyčios galite. По 3 головки. 3 galvutes Все iš можно. karto. Viską galite. Еще один момент. Dar vienas momentas. Когда вы изгоняете беса, Kai išvarinėjate demoną, смотрите немножко вот так в сторону. žiūrėkite truputėlį į šoną. Одним глазом на нее, другой туда. Vieną akimi žiūrėkite į žmogų, o Потому что kitame žiūrėkite, иногда Дух Святой побуждает ваш голос подняться. nes kartais šventoji dvasia paragina pakelti balsą. И вы просто оплевываете человека. Ir jūs tiesiog apspjaudote žmogų. Аха, пусть шарабашая. Šarabašai. И оплевали его. Ir apspjaudote. Ему неприятно. Tam žmogui nemalonu. Аминь. Amen. Еще один момент. Dar vienas Когда momentas. служите Kai человеку, tarnaujate žmogui, отведите его от твердых предметов. patraukite jį nuo kietų Atstūrių. daiktų, nuo kėdžių, От столов. nuo stalų. Я приехал в Мужике, Nuvažiavau į Mažeikius, и там была одна девушка. ten buvo viena mergina. А я этого не знал. Aš to nežinojau. Вот стулья, Kėdės, она встала, jie atsistojo, я к ней подошел, aš priėjau prie jos и Бог сошел на нее. ir Dievas nužengė ant А jos. сзади никого не было. O už jos nieko nebuvo И она головой ударилась о ir стул. jį galva trenkėsi į kėdės. И там вместо освобождения медицину нужно было Ir vietoj вызывать. išlaisvinimo reikėjo kviesti medikus. Будьте мудрыми. Būkite išmintingi. Поведите в сторону. Nuveskite. Если он Nuošalėn. падает, Jeigu žmogus krenta, придержите. prilaikykite. Потому что иногда человек, он не контролирует больше Nes себя. kartais žmogus nebegali savęs kontroliuoti. И еще одна вещь. Dar vienas dalykas. Когда вы служите маленьким детям, Kai tarnaujate mažiems vaikams. здесь особая мудрость нужна. Čia reikia ypatingos išminties. Во-первых, Pirmiausia, вы должны сойти на их уровень глаз. turi atsirasti tų vaikų akių lygyje. Когда вы, допустим, исцеляете Sakykime, или изгоняете mėginate демона из išgydyti ребенка, arba išvaryti iš vaiko demonus. иногда могут быть дети без. Na, kartais būna demonai vaikuose. Не кричите громко. Nešaukite garsiai. Пошел вон! Eik lauk! Там Ne. был один демон, потом еще дух страха зайдет. Buvo vienas demonas, o po to įėjo baimės demonas. Они могут испугаться. Vaikai gali išsigąsti. Я всегда делаю так. Aš visada lygiuosi taip. Присаживаюсь. Atsitupiu, Как тебя зовут?
Paklausiu что ты vardo, любишь. paklausiu, ką vaikas mėgsta, Возлагаю руку uždedu ranką и обязательно улыбаюсь ir būtinai šypsausi. во имя Иисуса. Jėzaus vardu, Дьявол, velnie, пошел вон. eik šalin. И она видит мою улыбку, Vaikas, matydamas mano šypseną, а бес слышит веру. neišsigąsta, o demonas mato mano tikėjimą. И все получается. Ir viskas pavyksta, Все получается. viskas pavyksta. И вот, друзья, Ir štai, draugai, конечно, я заканчиваю. žinoma, aš jau. Вы много что знаете, Jūs patys daug žinote, но много что положено на полку. bet daug kas yra padėta į lentyną. И Бог хочет сегодня, O Dievas nori šiandien, чтобы мы молились все kad mes вместе. melstumėmės visi kartu. Если ты хочешь стать воином, Jeigu nori tapti kariu, Бог приходит на решение. Dievas ateina, kai yra sprendimas. Бог не приходит, Он не сделает тебя воином, Dievas nepadarys tavęs kariu, если ты выйдешь вперед, jeigu išeisi į priekį, а решения в сердце нету. o būsi savo širdyje nenusprendęs. Я хочу, чтобы Бог меня использовал. Aš noriu, kad Dievas mane naudotų. Я хочу, чтобы этот мир был подальше от меня. Aš noriu, kad tas pasaulis būtų toli nuo manęs. Я не хочу просто, знаете, и миру, и Богу. Aš nenoriu ir pasauliui, ir Dievui. А многие так делают. O daugelis taip ir daro. И в нашей церкви есть это дело. Ir mūsų bažnyčia yra žmonių, kurie taip elgiasi. Aš taip nenoriu. Я терплю. Aš tiesiog kenčiu. И Бог Tai терпит. ir Dievas И tai. я молюсь. Kas pakeičia? Aš И meldžiuosi. я молюсь за них. Aš meldžiuosi už juos. Каждый почти день. Kiekvieną dieną aš Я говорю, meldžiuosi. Бог, открой им Aš глаза. sakau, Dieve, atverk jų akis. Потому что я подозреваю, Nes aš įtariu, что некоторые из них нерожденные kad свыше. kai kurie iš jų netgi negimė iš aukštybės. Вы можете говорить о Боге, Jūs galite kalbėti apie Dievą, будь среди верующих, galite būti tarp tikinčių, но дерево познается по плодам, bet medį pažįstame pagal vaisius. не по дарам. Pažįstame iš vaisių, o ne iš dovanų. Весь Новый Завет, Visas Naujasis testamentas он написан parašytas не для верующих. netikintiesiems. Услышьте меня. Išgirskite, Он написан людям, jis parašytas žmonėms, которые пристали к церкви. kurie buvo pridėti prie bažnyčios. Они пришли в церковь. Jie atėjo į bažnyčią. Им понравилось все это. Jiem patiko viskas. Помазание, Patiko patepimas, радость, patiko džiaugsmas, исцеление, išgydymai, проповедь. pamokslai. Но Bet они не впустили Иисуса в свое сердце. jie neįsileido į savo širdį Jėzaus. Поэтому Павел пишет, Todėl Paulius rašo, они как безводные облака. jie kaip bevandeniai debesis. Он пишет, Jis rašo, что во многих местах, daugelie vietų, что они ненавистники, kad jie nekentėjai, они кричат, раздражительны, jie богохульны. susierzina greitai, piktžodžiauja, Они живут в блуде. jie gyvena kaip paleistuvai. И Библия Ir говорит, Biblija sako, такие Царство Божие не наследуют. o tokie Dievo karalystės nepaveldės. Почему? Kodėl? Они нерожденные. Todėl, kad jie negimė iš naujo. Верующий человек, Tikintis žmogus. если он упал какой-то грех, Jeigu tikintis žmogus Bog nupuola, говорит, padaro Bog nuodėmę, говорит, Dievas sako, молись за него, melskis už и jį. Бог даст ему Ir жизнь. Dievas duos gyvenimą. Бог поднимет его. Dievas pakels. Никогда не осуждай людей, Niekada nesmerk žmonių. потому что тем судом, которым ты судишь, Nes tuo teismu, kuriuo teisi kitą, ты осуждаешь сам себя. būsi nuteistas ir pats. Бог проверит самого тебя. Dievas patikrins ir tave. У меня был случай. Buvo toks atsitikimas. Я знал, что один парень, пастырь церкви пил, выпивал. Aš žinojau, kad vienas Сильно. bažnyčios pastorius labai geria. И у меня был друг, который Может, был я- знаком с тем пастырем. O aš turėjau draugą, kuris, И он мне рассказывал такие вещи, что упаси kuris Боже. man papasakodavo tokių dalykų, kad nedaug Dieve. И я Ir aš на сцене, в ant, церкви, ant scenos, Осудил bažnyčios этого scenose человека. pasmerkiau tą žmogų. и я вспоминал периодически. Говорю, как Ir так можно? prisimindavau jį periodiškai, sakydamas, kaip tai galima. До безумия выпивают люди. Žmonės iki beprotybės nusigeria. Прошло 10 лет. Praėjo 10 metų. Тем судом, которым я судил его, Tuo teismu, kuriuo nuteisiau tą žmogų, я осудил себя. buvau nuteistas aš. И Бог показал, ты не Dievas лучше. parodė, tu nesi geresnis, Не лучше. negeresnis. И я совершил такой же грех. Ir aš padariau tokią pat nuodėmę.
После того раза Po to karto я не сужу людей. aš žmonių nebeteisiu, O čia mėgstu smerkiu dirbti. jų. O kodėl man juos Если smerkti? они верующие, Jeigu jie tikintieji, они сами знают, где jie косячат. patys žino, kada nusideda. Мне не надо стоять за кафедрой Man nereikia stovėti už sakyklos и тыкать верующим людям, какие они ir плохие. besti pirštų į žmonės ir sakyti, kokie jie blogi. Я лучше буду говорить, какие они Aš хорошие. geriau kalbėsiu, kokie jie yra geri. Вы классные, Jūs šaunus, вы сильные, jūs вы stiprus, помазанники, jūs вы pateptieji, любите Иисуса, jūs mylintis Jėzų. вы все сможете, Jūs galite viską. вы все преодолеете. Jūs įveiksite А viską. дьявол лжец. O velnias melagis. Бог сказал, Dievas pasakė, проповедуй так, skelbk, pamokslauk, чтобы taip, люди влюбились в меня. kad žmonės įsimylėtų į mane. Когда они влюбятся в O kai меня, jie įsimylės mane, они все сами отбросят. jie viską patys ir atmes. Когда ты любишь Kai девушку, myli merginą, хотя ты сам такой nors pats esi нехороший, nelabai geras, но ты полюбил порядочную девушку, bet kai dorą merginą įsimyli, смотришь, žiūri, от друзей отошел, pasitraukiai nuo draugų, цветы купил, nuperki gėlių, в кафе сводил. nuvedi į kavinę. Какой-то порядочный стал, Kažkoks pats tampi doras, потому что padorus, только любовь изменяет. nes tik meilė gali pakeisti Мои žmogų. слова вас не изменят. Mano žodžiai jūsų nepakeis. Любовь изменит. Meilė keičia. Любите Иисуса. Mylėkite Jėzų. И Amen. христианское радио сказало. Ir krikščioniškas radijas pasakė, Все будет. viskas bus gerai. Аминь. Amen. Слава Богу. Atiduokim šlovę Dievui. Сегодня мы помолимся. Šiandien Я melsimės. хочу обратиться к людям, Aš noriu kreiptis į žmonės, которые по правде, kurie iš tiesų, которые по правде kurie iš tiesų, слышали слово. kurie iš tiesų išgirdo žodį. 2 дня мы проповедовали, и Франок, и я. Mes pamokslavome 2 dienas ir pastorius Он Pranikas ir говорил aš. о правильном фокусе, Jis kalbėjo apie teisingą о правильном fokusą, matymą, видении. regėjimą. Это было как вступление. Tai buvo puikiai įžanga. А потом пришла кувалда. Po to atėjo kūjis. Аллилуйя. Aleliuja. И я сам удивляюсь. Ir aš pats stebiuosi. Я вчера в таком помазании. Aš vakar tokiam patepime. Я пришел к Лорете. Aš atėjau pas Loretą. У меня такое ощущение, что я всех побил. Jaučiuosi tarsi būčiau visus sumušęs. Я так не проповедую. Aš taip nepamokslauju. Но это Бог был. Bet tai buvo Dievas. Это же знамение на небе дал нам. Netgi ženklas buvo danguje, Что есть чудеса происходят. kad vyksta stebuklai. Ребят, давай вернемся к Иисусу. Mylėjai, grįžkim pas Jėzų. Давай снова поднимемся. Vėl pakilkime. Давай откроем свой освященный рот. Atverkim savo pašventintą burną. Если ты хочешь, чтобы Бог прикоснулся Jeigu nori, kad Dievas prisiliestų prie и tavęs активировал тебя, ir kad suaktyvintų tave и в твоем сердце по правде это желание, ir kad tavo širdė iš tiesų потому yra что Бог tas смотрит на сердце. noras, troškimas, nes Dievas žiūri į širdį. Выйди вперед, Išeik į priekį, подойди сюда. prieik čianai. Здесь жарко, здесь Čia хорошо. karšta, čia yra taip gera. И мы будем молиться. Ir mes melsimės. Мы будем молиться.